Ner mala ken yam kanasen kontin ba Nuer online TV ba je gorki ba interview me live ka Nuer online TV ba je gwich ani kod ni article ka ye boze ye mojo pal point. Shine lunjok kona daman dan ni jitut shine ben pan ka live video dungo shine wak da chero da kula kol antama shine nyoko lunjok ka bene we rei tinin kon tin bene ge ti ketin kon ambeteja kata dan an we ka je rei teka ko jen ngat kel milada lung ka community nuari ko de ka wonyal jen comedian ka jen bo ramala led ba ke business tin kon tel la nyin ngani budget tin ka tung wan te bialing te dong de yen ngajanu ngan tung wan gor ko no bikalet ke bikalet go bakan galat ka community nuare go an ber kamal jitut Well, thank you, DJ. go Later. gwaza me shi korai pan shiro do lat mani youtube channel shin shi network dan tero do kole bongo kane ano Mm. me gwada tu kontin an change te jano ala dit ku la ka shakidi la benekan ka wer ke ngumla leli shi la no la mishi duonen ya tok bi shu garpin ene mishi guje Yeah. mede no koni na bi garpin gwa gwas memen bu kono kula lat ala neten content kwa support ntama ka ngani ka nuwari wala tene ko kente kwa ji support ka YouTube ka Facebook ke tal ji follower. Yeah. So, ka YouTube da de ka kan nora ko support ko to ko right ka ro nyen ka tong nora. Yeah. Ro nyen ka tong nora ne ren ko follow ka nora but tala follow wal tong wan te jega long tala na tala support. Just ko ngeje. Me ran give up de give up ko tala ne te don ko support. Me de ko ngaje wo malada talk ki no ka je ne dia. Uh, Yeah. Gwaye kajinan comedy ndana ladi gujeno bana gere jog men ta dana ladi kaje guje tene te bagere te kan tama kajen gwasama. Yeah, so comedy nta lada ke sene lau an duara kamrar mission nen kana and then misha kula kamrar mete gram shi yugo ke shela na mon be ngaje wona me jega la to gweje je shi be ga na ger be ga tana ger ka shi kan tana be ger miram logo che be ger ban miram nogo be ger. Kan tama ray comedy gama dana ladi ke ta dan ladi film ni kaje gujeno jin jege yo tin wal ci yo jektin ke do dien gujmo en go biyu buga jekja. Yeah, so doba an kan yuni jek ngonen lenen and then mi cha kula support the community da de yo de kula jek shirke YouTube mi cha ko support don cha ta subscriber so man ka ge video na ka don de yo de ko le jek ba da ta ngor le na point da la ran nyin ka point da. YouTube take a subscriber dang din tama kajan channel namo. Yeah, YouTube cha chup ka second de 18. Take si 618 chigajek ala kurba kalu wal Yeah, badaka kala subscriber kun tama. kana subscriber ka. Gwalang gwa family akan kono niam ko sha gwa mi sha ja chup shiga mi sha lingoni de yen chonkel ka damandan ni jitut la channel la shele li comedian jitut channel ka YouTube de yen gorno biya subscribe ka biya ja chup ka 1000 ke ka kit gwalang no de yen mo de yen lat ala 1000 subscriber mi shiga jek la YouTube take a policy and policy dana de tin mi shi kit je ka cha video ni chaga gwich ke tan chu ke kin dan wan la YouTube la ja no ko de yo de ka je antama shirkaman chalar ka shi alinga no dong da real de je che yo che de je animi shi kon kulo shon kel ka je shirkam ku kon la dan tama gor jen o biya ka channel ka comedian G2 shirmi jana ne jen comedian G2 channel dia ne jen de yana gor Yeah, mi jen ba biya ka video description gwaza mo biya link de biya jo latin biya jo jektin cha latin tama no biya chu subscribe ka channel ka biya video ne ka biya ka gwecha ke biya shon kel ke ja ko jala dana gor kona ka Facebook entama ka Facebook du man kwajil ngai ka je ke man jegji ka je tiga follower ti chop ka di yeah, Facebook da man ngai ke je tak followers ne 5k.
Okay, la 5,000 Yeah, subscriber. You know. yeah. Alo kan kanoniam la pose tin ta ke comedy nin kon ler wal ci ka pose tin. Ten nan an ko wiya post la an ko wiya post ka page and file comedian G2 channel ba ko lo share ka jan Facebook dan. Ka comedian YouTube channel te ke Take follow a dang de. 50. 50 karodi an la ala jen diech follow ri jandang diech. Yeah, take jan die ja. Alo ngode nana long goro bled long tin en no mo. Mm. Family ka Nuer Online TV gor jeno biajo gorba. Ka jino ngumi shi use ni page mo I mean your profile ngumi shi gor jeno bi use and jen ko jen take a security me gwa charge de hack bo hackery no no they use diro live Facebook na dangaro kelda jen shwa dungdu na mo ala your profile ka jen shur me mi je gwatin ka jen Facebook profile mi no den mo dera communicate kana na body communicate kana share ka kwi security ka ko ntame pini ka jan gwasa ma kwa ka hakken ge chumna ni alade kwa ja hak kana o tu gune jam pe jamo tele ne tu wante bi nyin ku bi ken ka jek da ba jamat kami use jen dundun your profile gijen o chedegwa Yeah, ya so your profile Facebook account lo they user jen dan dong they promote ka kwi ko your friend tin content ka Facebook kan tin content bin yin ku bi ka gwi your fan bo kan tin yeah, content kwa ji follow ko dong belem ne pin mi jidit ma dong kwa ka ji ka ja ka ja non ngode follow ra ka te ka pin yes of course go an order tin no shi gu jano ba ta mi dit ba janang ko be kula benyal yeah. Me la jo gwe je chen pa ja le chara me no koro ka jo ke na ta pa jam. o te jo Gwe kel gara yeah te jo ke ka gwe je mu wa tan la mu wa ko post tan ka ba ga share kana me gwe je da okay. mu Tan go ba. along Mm. gwaye goro jeno bi men chartene met ka do badan dong de nyin ku de ka malo nyal ka je che ka jen Facebook tu da wo nyal murai kon be kon pingwa se me shir mi chego charno jene jeram bi comedy bi jale di bi na bi ke entertain no ngaje jeno ko kor gwa se dan la ledi ke mul business mall la man la kwa kap ena mo Mm. shi pelente wala ngudo ten ka jen gwa se me Yeah, so time e let kan la ra ka gambel me pala je o shaban jien shaban ka kampala ka dul gora je reason e pala je ban mo ngora gambel da de ngor ka malada. alo tem mite ka pashun tur kokien ti dong de bende de let wal guji ji Yeah, jen de o bilani point en o jirame be lani sharp yeah, so en tak talent wante te luanga kalana me take opportunity me che ban ka de luanga lana ka la ra tete ba. ka gwada titi non te tele duop chika de mat kana dul gor ka en lat tele gwam de letten ka community ko dong de rodu de dor jege ko gwe jen tama ka tidul gor ka nyok le de comedy wal guji no chika derek Yeah, dul gor matata ne ngada gor ne language kana computer la take time te ana lo ka mm. She te ma she luanga. Okay. Ojen goro montama. Kajin Yeah, gwija ntama shide poch ka lada tot len mi lade kere wiche ndan titin tama che ko dong shide poch ka gwa ne anji dong lade tong ti chingwat ka de lat chika tai dan ti gambel ka je komi ti gambel lade nying molo to shia diere video nuku ka tin chika gwij bono mene tur nuku meringi ke multin na lo kabu ngwa kabu tong gwiji no shebe je long tong mi o dong de jogo no ji tu de je no la wea kabu nti jek yeah, yeah. gwiji So, no money ngade e is ka la pocha watch. La me lung nyala ko la de latin te dong we ke la ti jek nga Mm. je ma la de je la de ko goida. So me je ka tal nyam bien no. Ni me chobo kampala ni an wa gor ko latin. Ba cha ko lo we cha so sudanese sa gor ngon mi ko tem ka ID Mm. di ko let. So Oh, shan dier karan aj guje je ke ba do chen let ke. lo meta ma chicken let chicken ka top. Ya chicken ga to. Um, amugwa ko ngai jen o jin an gwa tito na dere lat kashi ka tie sharo jen Canadian content la Uganda ni ke shi ka tie jen o mudong de jen o lat
ko chilat chi tung no gwa dan ti ten nge je lat gwa ye ke nyok bi jen go jan ta dan de ro do luang ka le ka je no shiaro yene ka waling ni je kan nuore anamo Yeah, en point cho gwala te ga tarai malat ke na ko ten chaga jio go ra latan mm si kana jio go ID du jana ala nationality mm a chen yon ka dung South Sudan ti kana jio go charge ba go so kono go nationality dung mm Uganda ne ko no lat lo beje chide chid tele mede ran luang ka le ka Uganda ka jen gwa zaman tam no no okay kon migoro be focus dul gorka kan comedy you know yeah mene man mishi mishi lamne mm. Okay mishi lep ko ngwan mishi lamne ke suk jan la bali bol okay okay ka mo go along goro no jin broad long yene di ala ko kienden kono li ngane me jen siane na ka jitu da len mo go ramil hada long ko da ro da long kada na da ka entertain at the same time jen wekel goro jen wo biya jen ka channel ko jen do bana gor kono no bana lat bana dan lo kam no kon ta ke ti jodien ke jen gwasame shaku kanano antama shilat gwada mi jano ladi comedy ladi ka te kam comedy antama mabulat ka konin tin be ke te ka mi shi larate already mi dong ba lingana yeah so pan te ga tishine ga de wala bar chin yal chala dam ka ne mani wala bo ta ko te ga ne go shoot mm oh de ko yan ga tan de yin go shudo wala la yeah te de team dan let ka jikel chub yandi tere dun te ka gwar nyet ne te lwaka yakalan yeah re te ga gwa daro mm ka kondaro wala kondangwan te ga ne oh ri kongi ka ne ba mm okay ka cameraman duna nga yene den content kula kamera men tala ja mi charan ko jek jas mm. ba ko jek lo ne ga ye ba ko le Ah. Kai use yana camera or use yana mobile kun. yun ne ni mobile ko shirga Ah. ponda jana na Mobile din use yana mo. iPhone 11 Pro Ayo iPhone gwaya this day de lara no ala camera ne tele midin mo non kana mobile inta makan kwa use ne dialo ne. So mm. en mobile has set mi di long anta magajan gwasa me mi shaka take iPhone 11 Pro ene jan na mo yeah take a quality me gwa the jeno gwada kon mi ne shooting chen chat video ni ku shaka gwich ni right now gwaje ka gwa ta tana da gwa mena so ke video to go along to nyu da gwa take ka quality kan no ka video me che post pan ga je kan dang ro chan no go long ne yongwan video mo gwa jeno wer ka won yam no ni sharp to wan ko ken ko ba je gor ka nyo gor no en YouTube channel ba bije promote lamne nas lamne ja jege kana ke messenger bi ja kana ke Facebook brand bi takki brand bi jogoto ku video de ku je share the video de va share the more sharing the more ba ne tin content no ngare ba gor no ba ko gwit kata mala yen move no la yen comedy ni chek karo den ken gwasan yeah kon go ne no de ne kon ngach ke short video no mi chine ko la de run mi chane ko la ngajo ko kon ngana de ne ko lo ko move ne de ne move ne ko la kane comedy ni te ke minin tin wan yeah kene de kon la yen kel ta ma kene ati yo no de ke jur ke yo te la yen kel hey anu mi yo me te ke ne ri shi an ana ko na ke ngada ke motor bi ko ben gwa le ne tan and then bu lo jogo jan karwada alo ta yo te tie ken ka hey mugwa ko kaden gwaz man ta matene te wande ci jako ba business jan tie jano ko dong brand jo shan let jano jino pai tung ne je telejin kami be tel YouTube channel mo kwa pay ka telen actually lar no YouTube chin wer tong wan ci kana ten Facebook jan te kana ne ka gwaz tin teni Facebook charge monetize ka Africa animi dong le ni YouTube je dong de je lwa ka je ko YouTube telerek de kamera matra de dun de je monetize and then still there you dire ka je gwada dana titin ala YouTube wo chine konton wan chigete tin jen dong de guje no lari gono gorno jin mistake video mishlat benas bika juggling da baje jek man gore long men de to bala shum kaji gorno gwada danen should video tin be yekte ke tura magwa ala thumbnail
thumbnail me balat la cover picture na mo jen bu propose on billing le chula rech ba jo jek ko ala recommendation da ka Facebook ko gwada internet le yuri jagatin o da ba je long ko dong de review ne Facebook de review ne YouTube channel TikTok ba mu gori de yalla na tot na Yeah. nyok and Facebook ba dong de yalla ne reel ala reel dong da 30 second 40 second 20 second la part mo tot there is the thing which video mu ga shelat Yeah. bi tur de bi yalla ka no bi chu jak ka online ka Facebook bi chu mo ke link bina jogo wi agora ka YouTube channel yen do badan an ba ji kulo je ga gwasmi ala advertisement ka kon erin kon la nuere quick kon ko advertisement yen ko ile wi je ga je thong mi ne gore no ne ladin kelwa because shum ko can be give up kay nyok MDN bo asia yo komishi duor chire do te yo la dagan mandana latke no mo chamo go alung ala ne content la your main actor can actress tin sha don ling ne to shi kana guje no churin commit ka lat wala gui kana bi kana palerun ka ta dan guje gaja Yeah, siguro commit kana charo be kana lat ko ken am ko roine ne shi kan wata lare ba lat anu mishi won ran wuje do de na run dong jande ne nan. gwa thank you ko ntama ci kon tong wan kon kalat gore je ala mishi ngara do mishi video ma shiri ala ka shi tu gore je no bielara be kon ben ka interview nyok ko ba ngaje no video metedi ka baje promote di a chan shi promote and then be kon interview lat ta dan shalat ke je be kon writing nyok ba ka ne ko ken leden kel miteram no no bada ben ka live interview ba kwa de me de ne right da mo gwa lon ka kui promotion ka kan do dan de kan promote ke je so no moda gwa ngum de la ne tin kon tin gwi ka kon live video ntama kan online tv ngum de la ka mo ka ta dan dong de kan support ke je Yeah. Amo wa long de ri dun de link kana ke gwi kan live video me man dong de re pon ke man dong de re be yene dong gwi ne kui promotion ga support ko kon ne nas be je long ko kon mishiran gujo lere ko tuk juru de support ka de ka bana long but chine charo bene let ka tung nore ko le ni community da ka gwi ne o cheng tan ne followers to wan jing ne ka bene ga yigla ne ko kon nas ka ngai ne o bekan ka link ka ne re ko ngwi ka siende lim ne ko support me goro bi ani support ko support ta lo godon bene o jik tan gol ka ko jeni nyin ko tung to ko tung nore gwe ja de ani support mission ani support bo ne pin ko time me ta me long ne ma dong jing ne ma dong de nyin ne nyin ko la ka je man mission ani ko support dong da ko te mo go ma jing ne de lim ne ko ana ga nore mi shiro je mi te mi la de ko community dan la ma chwa kel ka je ta lat ke jur tung wan tin ta jang ko support ne ken men ne jur bon ne dial kon war gwe ja de kon gat kon te chiro je te len mu go de kon support de kon pel ram dong len mi je ka te time me te mi te ram len mi je ka ja la support je long ram kun na ka media so la ngwan ne tan gunyin ka long ka ngwan ne tan gura kamishina mona charo ngone ideal chine goro bne rije ko ne community so me dong chine support je ku ko lene magwa bne leptin until chine support chine je so na majande lokon de kon thank you jitu chilora te dalong ko shi interview me shi kono nyoko mugur kono de jogo no la ne shumrodo ka ko da ye podo ye ne kono le yen kel ye mo jo pal point ko biatin content de yen ka lon ka lene kana de biakala da gwa ene te lo de long ko shi no no bu ko interview bu kono lat ka shi no no bu kono lat kel goro no ene dwar meladi ka goro je no dong de ji interview ka je lari ha kami cha duonen babe larme dong te mi post ko janta dan bana promotion bana lat keje bi shu lat ne kono ko kena content kele no ramno go no baje interview ka ta dan le deje baben gwada me ka live video bene ben gui kel ko do dan de gui keje so kana take a question did by the way so next time rel rodu ka jen monde larmone rel rodu ka ta ka question de bom te yar yalga gwada me antama ta kon ka to kai ko kan wo ka video no ko abaji ticketin kon le de video no ko so on be kon je next time ani biata kamal yene tin diala content ko kene kan online tv ani bye bye